بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الخامس حديثي جوابهم حدوغل في كويتكم بيبيع كفوتا كدينة عن أم المؤمنين يتامى إنين قم من ببين أم عبد الله نين عبد الله يوم عائشة نين عائشة رضي الله تعالى عنها يرمي بألون مكة قالت أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلاد الله أماكي نلاد الله ماكي من أحدث kala fuɗɗiɗo fi amrina haaja e oɗo fiyaki amin man ahadatha kala fuɗɗiɗo fi amrina haada e kaɗo diina amin kala fuɗɗiɗo oɗo fiyaki amin yani kaɗo diina ma laysa minhu ko jeyaka e muɗum tawi ala nder ton fo huwa ɗum ɗon konko o huuwi raddun ko ruttete ɗum e huuri wuuɗo on o jaɓantake nden no golle makko o jaɓantake rawahu l-Bukhari ko imam Bukhari filli o hadis wa muslim e imam muslim ɗum noon o wi wa fi riwayati woni e fillaye li muslim ka imam muslim filli woni e fillaye ka deftere muslim ko man amila kala golluɗo amalan gollal laysa alayhi hara ala e hoore ngal ɗon gollal amruna yamirore amin fa huwa ngal gollal makko ɗon raddun haray ko duudu haray ko ruttete ɗum e joom muɗum haray Allah faalaka ɗen ɗon golle oɗo hadis hino haɗa en hino woɗɗintina en e huugol ma jokkugol kala ko wiyete ko bidia fuɗɗitaka diine si en daari hadisi on e riwayaji ɗi ɗiɗi en ɓeyda e woɗɗitagol e muɗum o wi en an ummil mu'minina ƴettama e nene gomɗinɓe ɓen ummi abdoullahi nene abdoullahi aishata radiallahu anha sonnaɓe nelaɓe ɓen ko nene gomɗinɓe ɓen fof wa azwajuhu ummahatuhum ko Allah wolɗum ka Qur'an makko sonnaɓe nelaɗo ɓen ko nene gomɗinɓe ɓen enen ko nene men noon ka teddingol amma noon ka harmugol e wano piijigono toon arayi konsidirtake wan ɗon wa nene c'est pourquoi nene ma buumantako ma kono amma sonnaɓe nelaɗo ɓen si tawi en hiɓe wurno e maɓɓe sellataka wiyen ko nene men ɓe buumanto en e kamɓe duumantako en donc andi ko nene men kono ko e atego yani quoi an ummil mu'minina ƴettama nene gomɗinɓe ɓen ummi abdoullahi nene abdoullahi aisha radiallahu anha qalat o wi qala rasulullahi sallllahu alih w sallam man ahdatha kala fuɗɗiɗo fi amrina hada e oɗo fiyakame yani kala fuɗɗiɗo e kaɗo diina ma laysa min ko jeyaka e ka diina o ƴetti goɗɗum o bappi nder ga o takkidire mum fa huwa konko o huuwi ɗon raddum ko ruttete ɗum filliki oɗo hadis imam muslim si en taske ɗon en taway wonde kala ko fuɗɗita ko ɗum imam Nawawi wi woni e oɗo hadis dalil wonde no dewe ɗen immorde e lootagol lomgal salligagol hoorugol juulugol hajjugol e kala ko wiyete kon dewal ko wiyete dewal ko kala ko Allah yiɗi o weltori immorde e konnguɗi feeñiɗi e wirniɗi e golleɗi feeñiɗi e wirniɗi kala ko Allah sarɗini kon fof ko wiyete dewal donc ɗum ɗo woni dalil immorde e dewe ɗen e hoore wonde dewe ɗen immorde e lootagol longal salligagol hoorugol juulugol hajjugol ittugol zakka waɗugol jihaadi ɗafe ɗen fof si tawi neɗɗo on huuwi ɗum ko luutodiri e sariya on haray ngal ɗon gollal makko ko ruttete ɗum e hoore makko kanko o jaɓantake hay si ko dewgal humangal hara hina e laawol Allah ngol hara dewgal ngal sellata si ko ngeengu mo soodiri no haanirano islam on yamiri contraire ko islam yamiri kon hara ngeengu ngu sellaani kala fuɗɗitiiɗo e ka diina ko tawata hara jeyaka e muɗum kara hara ala nder ton ko kanko inventan ɗum ɗon hoore makko hukki nder ton hare o ruttete o jonnitete kalɗo gollal o jaɓantake ngal hare no woodi e wiyayno e arayɓe wiwde menen men tawru ɗum ɗo ɓeɗo na menen fuɗɗiti ɗum menen ko kaare men jokki ɗon kadi awa hadise oya riwaya ari ɗon kadi oya riwaya ari sakkingal ɗon dambugal awa si tawi na an fuɗɗi o bidiya ɗon si tawi na an fuɗɗi ko woɓɓe tawri ko woɓɓe tawruɗa aw nelaɗo maki
man amila kala golluɗo ɗo inaali kala fuɗɗiiɗo ka man amila kala golluɗo awa amalan gollal laysa alay hara ala e ngal ɗon gollal amruna yamirore amin hara wona men en yamiri fa huwa ngal ɗon gollal raddum ko rutteteɗum oɗo hadis ko dalil e hoore kala golleji e konguɗi e findeji lundiɗi laawol nelaɗo ngol har dalil mum alaka kitabu alaka sunna alaka qiyasu sahiha yani eɓɓanɗe selluɗe haray ngal ɗo gollal ko rutteteɗum dendagal bidiyaji fuɗɗitaɗe ka dina fuɗɗi e mawludu ba koko wiyete mawludu siidi anna on fo waɗi ɗum tabitali ƴettaka ka deftere Allah ƴettaka ka sunna nelaɗo ƴettaka e sahaba ɓen si tawi hiɗa yiɗi nelaɗo a ɓura seydna Abubakar Siddiq si tawi ɗa yiɗi nelaɗo a ɓura seydna Umar a ɓura Usman a ɓura Aliya radiyallahu anhum a ɓura ɓeɗo hay goto e maɓɓe waɗano mawludu anniversaire nelaɗo ɓe waɗali si tawi ɗa faala wadde anniversaire nelaɗo maaki koye lendi woni koɓe jibina koye lendi ɓurano jippina e maɓɓe kamɓe ɓe hoorayno awa an kadi hoori horu lendi hoora jeɗi yiɗugol nelaɗo ngol wona waɗugol anniversaire makko ko ñentingol sunna makko on ñentingol laawol makko ngol no woodi e ko ɓuri heewde kon e ɓen waɗayɓe mawludu teddina fimum dépense jawle e muɗum si a wi'iɓe yoɓe ñentin sunna nelaɗo ɓe inna ɓe watta so yi yoɓe acci waare e sabu nelaɗo yamiri yo acci o haɗi fembugol o inna ɓe sali wonoɓe iɗ nelaɗo donc yiɗugol nelaɗo ngol Allah subhanahu wa ta'ala jonni e baskil mum yani peesirgal mum ngal Qur'an ɓul wi'u in kuntum si on laatike tuhibbuna Allah onon ɓe yimɓe wonɓe yiɗo yiɗi Allah si on laatike yiɗo yiɗi Allah nelaɗo makko on fattabi'uni jokkela min Muhammadu laawol ko mi waɗi ko waɗon si on waɗi ɗum yuhibbukumullahu Allah on yiɗayon wa yaghfir lakum dunubakum o hafrana on bakkatuji mon ɗi junubaji mon ɗi fof acca noon wallahu ghafurur rahim donc yiɗugol nelaɗo ngon wona jaarugol wona beetugol ko ñentingol sunna makko on gawlan wa fi'ilan ñentinam ka dewe e ka muamalati yani ka dewe e ka huwodire ko ñentingol nelaɗo ngol woni yiɗugol nelaɗo wona ƴettugol inventugol piiji ka diina Allah subhanahu wa ta'ala wi o timmini diina kan al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam diina Allah wi mi timmini si an noon a wi ka tigi tigi Allah wi no timmini kono har ɗum ɗo no manki harayɗa heɗa toon donc nelaɗo maki man ahadat kala fuɗɗitiɗo kala fuɗɗiɗo fi amrina hada e kaɗo diina amen l'islam ma laysa minhu ko jeyaka e muɗum fawwa ɗum ɗo raddum ko rutteteɗum si tawi hina an fuɗɗi a wi ko woɓɓe fuɗɗi an tawtuɗaɓe aw nelaɗo maki man amila wonɗo wo ka'inan man kana wonɗo wo wonɗo siko pullo siko kaaɗo siko porto siko ɓale man wonɗo wo amila golluɗo amalan gollal laysa alayhi hara ala e hoore ngal ɗo gollal amruna yamirore amin fawwa ɗum ɗon raddum ko ruttete ɗum ko marduɗum ala sahibihi ko ɗum wiyete ko duudu hande ko te duudure donc awa haray ɗo ko ya ngal ɗo oɗo hadisi woni peesirgal golleji feeñiri ɗin hadisi feƴƴuɗo on ka fuɗɗode nde ɗo deftere ka Umar bin Khattab filli ɗon ko ɗon woni hadis on ɗon woni peesirgal golleji wirniɗi ɗin sabu dewe ɗen ko ɗiɗi ko wirni e ko feeñi kon ko ɗo suura gollal ngal yo taw kono nelaɗo on yamiri noon no Allah yamirimo noon o yettini o sat no huwi yo huwira noon huwira noon jokkamo e muɗum nder on koye taw ko fi Allah waɗira c'est pourquoi anniye on koye moƴƴu anniye on kadi ko anniye on sendinirta golleji ɗin dewe ɗen e aada on
miɗen wattinila ɗon woodi haaɓe ka juulirde ɓe habbira ɓe juula darɗe ɗiɗi wallahi so a landike ɓe ko honɗum ɓe juuli ɓeynna ɓe ruƴƴu ɓeynna ɓe juuli tum tawa ɓe annda ko a landike ɓe ko honɗum ɓe juulita ɓe annda ihi ko anniye on senninirta dewe ɗen ene ko juuluɗa on kon ɗo ko darɗe ɗiɗi hiwron ɗum juulirde nden juuluɗa tahiyatul masjidi ko ɗum waɗɗa ka ko sunnu rawatibo sunnaji nilaaɗo rewɓe mbi yo juule si fana juule ko ɗum juulɗa ɗo ka ko darɗe ɗi subaka ɗen juulɗa ka ko woni juulɗata ɓe annda ɓe yahay toon ɓe habbira ɓe juula donc anniye on noon ko ɗum sennidiri dewe ɗen ko anniye on sennidiri fana alansara anniye on fana ko darɗe nayyi alansara ko darɗe nayyi si wona anniye on ko honno seedirta donc anniye on e waktuuji ɗin ko ɗum senndi donc hara o wi nelaaɗo maaki oɗo hadis man ahdata kala fuɗɗiiɗo fi amrina hada e oɗo kaaɗo diina amen ma laysa minni ko jeeyaka e mum hari ala nder ton o ƴetti o bappi nder ton fo ɗum ɗo raddun ko rutteteeɗo e jommum si tawi na an fuɗɗi a wi ko goɗɗo tawruɗa o wini awa man amila kala golluɗo awa ina fuɗɗiɗo on tun kala golluɗo awa amalan gollal laysa alayhi ala hoore muɗum amruɗo amen fo wonno raddum ko rutteteɗum ɗum ɗon noon ko dendagal golleji ɗin fof kala ko golla ko ɗum waɗi Usaymin wi'i sa yi tous en haala si Usaymin kanko pooɗanta en nafuureji ko hadisi ko mari kon Usaymin wi wo kala fuɗɗitiiɗo e ka diina l'islam ko tawata hara ala e muɗum ko rutteteɗum hoore joom mum hay si tawi hara anni e makko on no moƴƴi no maho e hoore o nde ɗo nafoore wonde dendagal bidi'a ko rutteteɗum e hoore jooma muɗum hay so tawi anni e makko on no moƴƴi no jeeya e nafoore oɗo hadis wonde kala golluɗo gollal moƴƴugal hay so tawi laatike lasili gollal ngal ko sarƴina ɗum ko wontun gollal gollal ngal o golli ngal wona e no mbaadi no Allah o yamiri noon no nelaaɗo yamiri noon wona no gollira hara ngal ɗo gollal ko kadi ko rutteteɗum ko mahagol e riwaya ɗimmo on ka muslim filli ɗon koye hoore noon kadi kala yeeyiɗo njeengu harmo ngu njeengu makko ngun ko meere ko fo ko batilum kala juulɗo julde naafiila kono hara wona e sabu na sabu addi on tigi naafu e waɓutuji haɗa ɗin wona ɓaawo alansara yaha naafa tun Allah faalaka on naafiila ma ɗon sabu ka wonaka duwa waɗere ɗon waɗa si tawi noon ko sabu addi a waɗi noon no sella kono immoɗa juula tun kala horɗo ñande iidi kawka makko kan haray ko faux c'est pourquoi sinaka duwa waɗede ɗon o waɗi ɗiɗo fappu Allah subahana taala yamira nelaɗo on jottina haray bidi an koye woɗɗite ko ɓuri bonde e ko boni kon fof ko bidi'a c'est pourquoi wonɗo wadde yarde beere himo andi ko beere o yarta no harmi hawnaki nde o acci kono wonɗo wadde bidi'a muukoyno heɓade e muɗum himo kanko emo andi koko moƴƴi andi kanko emo andi ko moƴƴi ko so tawi mo andino koko boni o ƴewani e muɗum mais kanko emo reeni vraiment koko moƴƴini wona o mawludi joni so alandike ɓe ko yiɗigol nelaɗo portoɗen kan no wadde anniversaire hay boom marle no waɗe anniversaire mum 11 mai no waɗede boom marle 24 30 en no waɗede ene en watta donc ndaaro probléme maɓɓe on ɓe fuɗɗiti ka diina ɓe kamɓe siki ko moƴƴi noon hara noon nelaɗo waɗali ɗum sahaba ɓe waɗali haa ka sakkitirum ɗo woɓɓe goo ƴetti ukki ɗum ka diina kopiyagol kadi yimɓe ayɓe diina ɓen kadi ko ɗum ɓe waɗiri haray ɗum ɗo ko wattanteɗo wila moƴƴa dewe ɗen koyo waɗe no nelaɗo waɗiri noon janɗi fanɗi fuɗɗandema sitta sa wakkili wattiɗo ila joni a taway no hulɓini ha si tawi a yurniki a ndaari a tawi ha selli kewwo nelaɗo juulno o ñobbi juuɗe an wiiɗa ñobbata min naaldema de julde ma nden jaɓetaki kono noon haray o hadisi ɗo de kata har ronka hewtudema ɗon pour que anlaɗo nanon golliri o haray muradu ɗum koni wuɗɗita ɗen bidi on ko janɗi e ko famɗi fiyo golle men ɗe jaɓe e haray noon iɗen ɓangina ɗo kadi wonde fuɗɗitagol ngol goɗɗum e fuɗɗagol no seedi
wona joni sunna yimɓe ɓe majjino e mum wako wiyete comme buumagol ari kamen ɗo hande e nder duuɓi feƴƴuɗi ɗo ɗum ari hewti kamen ɗo est ce que hewtinɓe ɓen ɓe fuɗɗi ka diina ko alano toon oye ɓen ɗon ɓe fuɗɗiti ko majjuno comme ɓe fuɗɗiti yani no wayi ko suudu ɓe heɗintiri dulaɗo darnuno donc ɗum wanniraɗo maki wa man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyama ɗum ɗon ko nelaɗo mafandi ɗon ko kala wurnutuɗo ko yimɓe ɓe weggituno e laawol immu wadde ka l'islam o fuɗɗiti goɗɗum ko yimɓe ɓe majjirno yimɓe ɓen hare no wodani mo baraji ko fuɗɗi kon no wodani mo kadi baraji kala ɓe jokkuɓe mo ha ñandere ngal hara noon ɓe jokkuɓe mo kadi ɗuytantake baraji